Kalenga sita alia macho ore kanise kurugenenya yagakire uyasana ya SDA ngai kawaida murandia karandia tuwasasima ilinde kanisa na mundu chao mrabacha ikarasa kidemaso wanaketi wanato mimi nikashindwa hivi vijana wanakuja halafu wanaangalia kidogo wanatoka wako na nia gani? Kuna so kile kama ikiwa mrango kanisa vijana wakaanza furugu. Mapasta na abarisha wasio wa kanisa wakawaeleza jameni, tokeni nje ya kanisa kwa sababu hapa ni kanisa, kama mnataka kusungumza na mheshimiwa ndio awamalizie kule. Kuna naso kaigaisiko kajotema ngiboro murangwa bakwanire amagena chinturawo wakati irona nje kali muntu mutambe ngekunja ingaonekamo ikamoni saria bagaso kichinjora bagaso kinat lakini yasaye unaru muya agatema yaya machunguli tukuli ya undiraika oyo muitu na saa tumete musanga nakuwa sana leo tutakuwa kwa kiagera na ubate na ile license na serikali ya bunduki akaje kujona na bana bakuru mroyo akaje waka masasi woro macho wakapoje kali moyo mpaka leo kumura nchewa ndio kushini niwaambie kitu moja muhimu. Kwa hiyo safari ambayo tunatembea katika hii ulimwengu, Yesu Kristo ametuagiza kitu moja ya kwamba tupendane sisi kwa sisi. Lakini wote tunatemina ingeteka na tukwenda kwa tuache nende. Mtumwa 1969 kuna mongolele maokoro alikuwa anaenda St. Mark mokoro wanywa wakati ule. Na sokoro ya nukuru kutirimba alibatizwa na Padre Kaisa na kabla ya chafa akasema ya kwamba mimi nijenge kanisa kwake ya Katoliki. Kwa uwezo wake Mungu tuliweza kununua shamba ambaye mwaka 2024 tukishirikiana na Fata Onyoka Mtowachike muone bahari tumefikisha hiyo jengo ambaye Mungu ametusaidia kujenga. Mimi leo wakati kina mama na wazee wa mimba hapa nikakumbuka kitu moja ambaye ilinifanyikia mwaka 1969 ekorona watu maagukuru uje kanisa kwa St. Mark mkoronywa ngaika kanyora bantu babo wete bako motengero moninya sai bako shake kanisa asina renge kwa kanisa SDA osaka kwa renge na mnoko kwa leko nyainga kuira na kuuri mama ngaki nini limefanyika kwa sababu wakati naenda kwa hiyo kanisa ndio nimependezwa naye kwa sababu watu wanafurahia wanacheka wanapiga makofi na hapa tukikaa tunakimya tu. Mama mshaa akaniambia wacha hiyo maneno, lakini mama akanipatia jibu ambayo sijui hata leo baada alitoa akaniambia hivi, unajua wakati wa Ijumaa wakati Yesu Kristo aliwekwa kule msalabani wale ambao walikuwa kule ndio waesi wanashangaa mpaka leo wanashangaa. Lakini siku ya Jumapili wakati Yesu Kristo amepata ushindi mkubwa kwetu, wale walikuwa hapo ndio wakapiga makofi wakacheka wakifurahia kwamba Yesu Kristo ametupatia ushindi wa Katoliki. Kumuranche kuletela chingu cha Yesu Kristo watoyo ubuhani kitendo ambaye inafanyika kwetu Kisii kwa sababu sisi tunapenda amani. Lakini tuache tumaye. Wale wanaalipa amani mandugu wetu tuombe ili amani irejee katika kaunti yetu ya Kisii kwa sababu hiyo ndio tunataka na sisi tuko na jukumu. Mimi nikiweko mmoja wao. Abana waliwaitwa tumeka igari kiumbu na asande. Wae wina sore
bayagwa marwa kakyumura yokwa abana bayite nasora namarwa naishaje ko bamurayi naishaje umurayi ukotebana genda urutima cy'umuyiga n'ubutini uruganda n'ubutekere umuyu unaishaje ko bamurayi igoma nyashaho twire riti munaitu atoborori tokora yaramaya ekarotu bocha umwako bocha twire ni amani kaunti yetu na Kenya ngima nyashaho twire nafasi yetu ati mwanjire mutusabire kaunti yabawi mwanjire machora barai bagu kwareto mlembe Kenya na Kisii kaunti ngima mwanjire mutusabire katuna na abana ba mintu katuna matialitimu mwanjire mwana tegakyo mwana mitu ntuwe buno musie style nere to amenyere gocha tumenye ti no munyari bari in particular style nere to amenyere mwakanya cyayara tatorege to gaitana mwaka monda akarosie gazi ya gakora taitere timanyinga tonginara mwarore gazi yae taitere timanyinga mwaka umanga gabatari gachachi school taitere timanyinga aye nkige kare kebe because to twanjeti muigorio ino taria montomi ino taria bairi bao baria aki nonye to karibu na tukari tokora tutikamuna watu nyarite 2027 njibuna birundu amone coming for one term yokorusio monto oyo mbakorere gazinga gachichi kanisa mune kanisa mune tokomora itukona achite botuko and you can bear me witness nonye kama na line chinwale ingetole na father kamuteka because nje nijiguranga wiki tawake omujumbo roga kitorosi na bwatesi ande kara bwato mugima mwakomo gimatari kubwata simya kama tokora mutenga birundu akore to mochango bwa masawe Paris ikababuya twakoro yo senti kizito baracho kababuya ngana birundu ngocharo yo kida kaisana mutomerete chibesa sisi ngabikati kabere na father tindi gochigocha egere tororende usinale tago tacha kanisa kira abasoro ya Yesu Kristo nini murakombo yo munyalibali ensengi metogo sekerero abasoro even was we clean korwe ensengi manembe goche county itono ntomogotebwa omo engineer ngo soare korokwezekero baki majogu akina nje ngara otweru sio bosoko gas baba tumia akolete bikoro tomna wakolete roraria beka mungu atetigo akolete 5000 because karona atege metieni emeke gana kioroje ligo lindi akinete chiwate lakini ndio kanda abasoro ebe serigi kwa ewa urakende leta bune kanisa karwenu uso alibo igiende urakende nagira kurana nero drop we muzigo wa garia and father na majete another 50 bucks but I'll also give 20,000 to support umochango ole shante twende keungu muri kubunge birongo mumetenge birongo ne byaki ande ne byangu obachege babikurobe tuirani abana baito bairane kani ntoko bairane kanisa babe bache kanisa yitu ya Catholic babe SDA lakini baina na somane ine resuri na matenga tutika abana baito basire nashima tocha matorenga na kitoko bako masawa akuli kibirogo parigi no bwanchani county yetu ya Busongo umwake Ezekiel Machogu igabwate experience ekenene na beto mudio akabo DC akaba umupisi aretaga Kisii County abantu baito banyora magenderero abantu baito barore efari yechibese chiko ba developed ko Kisii County ya Busongo torokiane asesimi ekisengekire mwisana bilangoe yango kora tole Onyatari Yesu gatangana kule amae tangana kule samanye tangoro ku Bridget Kirubombati kurwali bo machoge igona lenge ekanisa Kegogi Paris na worona cha matanga Pastor Kingoina
lakini ninyi nyoletengo ananalenge se kanisa ya St. Clare kubakwania anya babako ngakira seke ombega St. Clare bangakira batebinga ntobwato muchango lero igona achaga igagate nene sengenje yo mongina cheria antebinga babwato muchango baigale nche natebatiga chenja ko basira cheo kutoka se kanisa ya St. Catherine Nairobi, lakini karone gaya usio kutoka Urembo Paris. Igoni mbachete buna bakristo sababu natero watero ko wotebanga onyataliri Yesu kango na kule ekera bana bali goituke ubugari naona ali tuko baletera barangi abagekechi emisa yamanya gocho maraboba baria sabato yama na gocha batuletererese lakini bono twachakire gutwara wasuwasi ngasietwa korene ngesa FM yake yonspi yachakire koba yabosa egekogera abantu baitwa abana baitaba gusi twachakire kurwana togwita na chisegi twitira na manyinga yetege kiana koba asomugano gugusi na intuna barari begesa abatogokwaneregesa mukimugusi ndo wanja togendera gukira ekera banasiasa bakogenda ase barwani abana batumia basae bamara gwitira amanyinga egasi tutwa bitogokora no kurandiko bwinchi na ntwa babosebya ona gotukwe buri ngaki intunegesa ni twakorere gasi bube gosinegesa kuye chakire ko babube gosira banasiasa babiri bube kaki gotogosabaika onye mwanje te station yegesa andi mwanje gasi twakorire abanasiasa babaiko mubasumwanja batumia basaye asongosalia gosubitira amanyinga lingana lyakorekana gali kyongu omwana oliyo mubashutu kutugoro zeri ngana lyo bosoku ya chirikire nsonsi ngima ya lyo bosoku nduro mu busi mubasumwanja iga abanyali bali muregaye abantu bali bakyongu muregaje aba basi nabakoba ino aba subati abange babo basi no bali ngachite bakanyongaje iga nyali bali teko bya na into abantamo tuchakuita na singira siasa na asabire kamuranje muno mutende wege saifem na andi na natu beto mana bari onsi pi wege saifem mo basomanje eka to koyara gali newsroom abantu bande ko mumeru abande ko wagari ukamba abanda bayikoyo ibago tubona na ki abagusi njenga letenga mwebangire mwabere tayari musigo munevisa kubinde asinganga yenu ino kurigi kurolekere na ile na ine mwe mwacha kuruwana ndimo kuwana na abana abo ine abagusi wonko babuja na mutegete abagusito endere kurwana ekanisa wonko babuli esia katoliki wo na mutegete to endere kurwana bali ngala ukaru ko kubona gusi wala sekretari ya Yesu amen na kito sababu mwiki kwa ni uyo morembe ande keye bisaya yake ndo na mtwana na kieke omorembe ona nakitoka na morembe to witira na manyinga gaji eki nakitoka na morembe to witira manyinga nchikuno mwibira na ukurira na batebiri ngegesa igo to gutena ndo nganda gukana bali bakwatira ngana lizia eserikali wikira bono iga barate usaba bwatiwe na hande to basugwanja eserikali karansi ngiriye eteri kwiri gatambokero asaba to basabyo morembe ono lende tamukorega ingo ngende sana kingo batebia bamaiga bali ndo batebangi gesto bamaiga very good umongena getena mwamaiga nyakundi mwamaiga He Bwana, tunakuomba kwa wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotulisha mafumbo ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya wa uzima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kabla ya baraka ya mwisho